بله گودارین هجا سر لیدانا انفاز یاش بو تالو کرنا بردانا ویسی اکتاش لگرتیگاه امرالیه دوین کو دوین تجریده تیرا گرتن هات رد کرن. جری براپو عمر خیری کنار حاملی یلدرم و ویسی اکتاش ایکو لگرتیگاه تیپه فا امرالیه دنه 38 مهن تو آگاهی نایگرتن. هفدیتنین پاریزران هفدیتنین مالباتان جی به هنجتا جزاین دیسپلینی تین آستان کرن. ویسی اکتاشی کو لامرالیه تیگرتن ده 28 نیسانی ده انفاز جزای خواه تمام کر. لی بری بردانا اکتاش به بریار لجنه اداره و چاودیریه یا ساله که هاتا تالو کرن. هری داوی پاریزرین وی سری لدادگاه جزای گران یکمین بورسای دان. دادگه جی سر لیدانا پاریزاران رد کرد. بریار ده گولانی ده تقز بو. هاتا زانین کو پاریزری وی سری لیدادگاه دستور بنگهین آنگو انایسا محکمسی سری لیدان. نهاج بکو ام ویرو شیجی بنرخینن خوشکا ویسی اکتاش بریز صبیحه اصلان آماده یه امینها ویم وان مجارانجی بپرسن. بریز صبیحه اصلان روژا و بخیر هون چوانن. صاحب سلامة سرچاوا مرحبا جوره مرحبا سرچاویمون بخیراتن وشانا ما چاوامد سری ده بحث کر کو بردانا ویسی اکتاش یان ام بجن انفازا و یا بردانی کو جزای خو تمام کریه جبو صالح کی هاتیه تعلق کرن ولسر ویم جاری چه بجن فرمو بله بکن زانن اف 3 سال برای مدگرتیگه هدیه جسالة 2015 دا جي لإمرالية تيغرتن جخوا تجريتا لإمرالية نب بمهاي بسالان تجريت الويدري هي بله جزاي برايمن دبيستو حشتي مها نيسان دا خلاص بو ام بهیویاک پرمزن خیاله پرمزن لبنده برداناوی بون لیبله او هیوی و خیاله مهات شکاندن تالوخ کرن سبب آوی یا جی جبونا چیه ام وی تشتی جی مفهم نکریه تشتی کیفی بوزاتین لگورا ام دبینن ام فهم دکن بله برز صبیحه اصلا نا پاریزاران چیش وره گوتنه درباری تعلق کرنه ده گوتنا خوش اونتکارن دوام بکن فرمو بله نها پشتی جزای برای مثالک دو درێژ کرن پارێزەرە سەری لێدان وەکوم زانن لە دادگای بورسایê ئەرێ لێبەلێ تو tiştekî ku me re bibêje me were gotin yanî em bibêje bo vê sebebî vî tiştî tu tiştek ji me re nehat gotin tu tiştek ji me re nehat yanî me ji wan fehm nekir tişkî ji me re nehat gotin ji parêzera jî nehat gotin ji bo hevdîtinê serî lêdan dîsa sê meh piştî ku salê wî salek taloq kirin dîsa sê meh hevdîtinê yani cezayê hevdîtinê dan wan her hefte em serî lê didin ji xwe ji bo malbatî em herin dîtina wan em bibînin ew tişta tê red kirin tu muhatapek tu sebebek tu tiştekî li qarişî me ji me re gotinekê bibêje tu neyê em li dewletek bê hiqûqin hiqûqa xwe wenda kiriye wijdanê xwe wenda kiriye wijdanê wan miriye hiqûqa wan miriye tecrîtek pir giran li ser zîndana İmraliyeyê ya dinya tev de dibîne temamê girtiyê yanî di zîndanê Tirkiyeyê de tecrît li ser gişayê lêbelê tecrîta İmraliyê tiştekî bê qiyas yanî çîka wê tune ye ornega wî tune ye di tarîxê de heta niha ez kanim viya bibêjim باشه نه داری روشاوی تندرستیه ده و
ام دزانین لگل گرتیگاهان جی جبو تجرید الامرالیه دست به چارکی اکنو کرنه که او درنا کبن هفدیتنا به مالبات و پارزرین خوار لسر وی که اون چید به جنبان گواج برای گشتی جی دوی واریه چیه و کار من وان مجارب بنرخینه فرمو بله تندرستی آوان چخو هایا مجیتون ای بتون حق و حقوقی که دنگی ما هر هف ام هفدو فهم بکن ام هفدو بپرسن او تشتاتون ای نج مکتوبه که نج تلفونه که نج هفدیتن ذاتی تون ای بانگوازی همش برای گشتی ادخوازم پشتگیری بدن و گروا برچی بونه وان حبسیه ده زندانه ده عمری وان خلاص بو سالغی وان تندرستی وان تف خلاص بون یعنی چید که سر ملی سی پی تی برا گروا خو بجی بینه برا دستی وی دیگه چه کانه چه بکه وی تشتی ناکه جبونا دما کرد به مسئله یعنی کس دوی مسئله ده گره و خواه بجی نینه کس رولا خواه نالیزه او یا ام دبینن لتمام ملت کرد هنک جوان جزا دخون دبه ام دارن اوروپا işte hak hukuk لور هي نزانم چه لور بله تو حق حقوقي لسر كردا جا اوروبا بقرا حتى چهار طرف دنیای لسر کردا متشتک ندیتیه یعنی من ندیتیه من حتی انا وقتا وری بایا اف 8 سالن ام زاروک خو نابینن ام yani van insanana çi suç kirine insan suçe van fikrandım be baweriyak van be mere qusa cezayı nadın jbo baweriye u fikir yani van insanana tu تعدا وان تو تشکی وان لإنسانا نهاتي لإنسانتي نهاتنا يعني وان او قيمش ناكن يعني ازيتي لحيوانك اللي جيريكا كي بكن يعني وان إنسانانا قصار جزاء دخون گره مره انكي دست خوب دستر وجداني خواه و امن حقي اف حقوق سزي لكل ببرا ببه گره انسان چد که سر ملیوی بیتشتی بجیبینه her tişt yani İrovi tişti li ser va milleti Kurdayı gelo li dünyayı qe görevi wan qe tişkî wan tune görevi xwe bicîbînin yani tiştekî bikin çi dibe birabe be yani insanek li vê derê heqê jiyana wan jê tê dizîtin jê tê standin ji viya mestir tişkî tune ye ji viya wê de tir tişkî tune ye ام گلک سپاس دکن بریز صبیحه اصلان خوشکا گرتی سیاسی ویسی آکتاش سرکفتن جوره دخوازن به هیوی مه همه داخوازیه و بانگه و ورنجه و افرایدارین دولت ترک یکو او قد ظلم و زورداری لسر گرتیگاه هم بکن گاوا پاش تباهشن بله ام گلک سپاس دکن جبو بشتاریاته سر چاوه من سر سره من و جی ببینن دخوشیه ده سلاو ریز جوارش سلاو ریز دن باش